neza inshuti bavandimwe, nkaba ngarutse nje kubereka uburyo wabona megabayiti z'ubuntu kuri simukadi ya Airtel. Simukadi ya Airtel iri gutangwaho megabayiti z'ubuntu za buri munsi. Kugira ngo tubane no mu biganiro bikurikira, wibuke ukore subscribe, share and comment. Twihuse uretse uza muri Play Store. Izo megabayiti bari gutanga kuri simukadi ya Airtel gusa, ntago ari MTN. Uretse uza muri search yawe usacinge Airtel, haraza Airtel nyinshi, urahita ureba iriya ya mbere ifite 4.6, uyikandeho. Noneho ikintu urakora uhita ukora install. Biragenda gake bitewe na internet uri gukoresha. Ifite review ingana na 4.6, aba ari application yizewe cyane, yadownloadinzwe n'abantu miliyoni 10. Aba ari application yizewe cyane, ukuntu umuntu aba yaragiye ayivugaho. Izo ni za review nyinshi zirimo hasi. Aba ni abayivuze ibintu byiza cyane, ko ikora neza muri Afurika, irakora hose no mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane no mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi na Uganda. Ibyo bihugu bikoresha simukadi za Airtel, ibyo bihugu nibyo bifite amahirwe yo kubona izi megabayiti z'ubuntu za buri munsi. Ese guys, ndi kubona ikiganiro kiri bube kirekire. Yes guys, ndi kubona cyamaze kuba open. Wowe nuhagera urahita ukanda open, winjira. Nuhagera turahingukana kuri dashboard isa gutyo, urahita batubwira ngo Airtel reason to imagine. Urahita ukanda allow. Umara ukanda allow, araza bakubwira ngo choose prefer language. Twe turakoresha Ikinyarwanda, nukoresha Icyongereza ugikoresha nta kibazo. Ubundi batubaza ibibazo bimwe kandi dutangire. Hano urahita uza ushiremo nimero yawe ya Airtel. Ese guys, nuko kuza gushiramo nimero yawe hano, wibuke ko uravanaho 0 y'imbere. Yes guys, nugera hano urahita ushiramo nimero yawe 07 3 89 82 57. Yes guys, numara kuyishiramo gutya urahita ukanda request optive. Barahita boherezaho kode ako kanya, iraba iri direct. Yes guys, numara kugera hano rero urashiramo iyo referral code ngiye gushiriraho hejuru neza, uyipestingemo neza nta kibaye, nuyisoza uhite. Yes guys, numara gushiramo iyo referral code numara kuyipestingamaho, uhita utegereza nta masegonda ararenga 20, uhita kohereza megabayiti zawe. Ciao guys, wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bikurikira. Ciao.